kita langsung saja Rifa panggil peserta untuk azan cilik yang kedua. Oke, peserta nomor urut kedua untuk lomba azan cilik pada sore hari ini kita panggilkan Akbar Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Oke, subhanallah walhamdulillah. Ya, boleh tepuk tangan untuk peserta nomor 02. Ada Akbar Agung tadi yang sudah melantunkan azan luar biasa merdu sekali. Kecil-kecil badannya tapi suaranya subhanallah ya.